Exactly. Too much of insulin in the system. Yes. Nera cause shukari waku ukambata ni tondu riu gutire kindu gia gutambura insulin tondu ni ingihire mwiri gukira uria yagiriwe kuingiha. Koguo insulin ni njega no inginyiha ni murimu, ingiha thiini wa mwiri ni murimu. Oh Lord. Na niyo riu insulin resistant niyo ina andu aingi. Right. No riu thina gokira atiriri. Niki twarigitwo murimu uyu ndurahona wa shukari. Niki na niguo na tukero once diabetic you are always diabetic. Right. Do you know that's a white lie? That what? It's a white lie. That? Once diabetic, always diabetes. Tajira oguo. Ni maheni. Diabetes ni reversible. Are you for real? Ni reversible na riri. Muru. Tuona ni indo igiri. Yes. Ni shukari mwingi thiini wa thakame. Na shukari mwingi thiini wa thakame ri ti murimu. Diabetes Association of Kenya yugaga atiriri. Diabetes type 2 is insulin resistant. Right. You get? Kogo, it's not sugar in the blood. Sugar in the blood ni symptom. Shukari mwingi thiini wa thakame ri ti murimu. Niki? Ni dalili ya kuonania kwina thina wa insulin. Insulin ni ingihire. Now I understand. Kogo ri tutira treat sugars. Sugars ni symptom. Right. Kogo mwiri waku wina thina wa insulin nyingi. So you are not an insulin dependent. Kogo ndugigitawo murimu wa shukari basi. Exactly. You are not insulin dependent. No way to oguo in other form. Right. But you are not insulin dependent. Mundu wina shukari mundu mugima. You are not insulin dependent. Na kwa thiku ici ciana ni iranyitwo ni type 2. Let me get you well. Yes. Sajira kana ndiranyita. Ati that shukari thiini wa thakame. Ti murimu wa shukari. Ati ni murimu wa shukari. Ni dalili ya insulin correct. Right. Ni wanyita pio. Ni wona? Right. Niki kigenanagia shukari thiini wa mwiri ni insulin. Yes. Ni yaingiha yatuika part ya mwiri. Ngukuhena kiria analogy na atiriri. Kwina mundu umenyerete kunywa hard drugs na ni tuoe ta njohi. Njovi. Inaona? Yes. Mundu ni muriu. Mirefi. Inaona? Mundu muriu ri. Ni urenda kumuhonokia kumana na uriu. Mirefi ino ya kamakis. Inaona? Ni kwa mathi rehab ri. Mogagira njohi. Asha. No. Yasha. Mawithdrawaga njohi. Nigetha content ire thiini wa njohi ire thiini wa thakame ri yambiririe kurika. Right. Yambiririe kurika ri no mundu ucio ndegukorwo easy because kwina kindu gitagwo withdrawal symptoms. Yes. Ni kuinaina. Yes. Agetoro thiko ithatu kana nginya wiki. Ugiathigine. Ugi skin erupt yambirie kuruta riu njohi na ngothi. Wona ugi aigue dizziness ndangirugama but not forever. It's just a temporary thing. Yes. Nikaudu kaida. But it is not easy. Yeah, and it's not easy. Yes. Nikio mahaya kindu gitagwo atiriri enhancers. Right? Yes. Enhancers ri ni kindu ya gugu support. Nigetha riri experience healing crisis, not side effect. Thikire not side effect. You're experiencing hearing crisis because of withdrawal. Toni kuherio rehererio. Nikindu gia kuruta roko no ti njohi. Exactly. Koguo ri igaguteithiriria ria njohi rathi na mbere kurika ri uhote gukara wi nomo. Niwona? Ona kwina angi mahayagwo shida no magakoma. Nigetha toni atwikire wild. Nundu wa kuimwo. So the same thing happens to when you have diabetes. Yes. Mundu ina diabetes type 2 ri. Ina insulin nyingi no agimoka guthira tiri ndagitari ni ndina insulin nikio ndina shukari to understand. Yes. Understand. Niona? Koguo insulin ri niyo nyingi muno na insulin itukite nyingi muno nundu wa ki thini wa mwiri waku nundu wa kiri uriaga nundu wa kiri uriaga muthenya. So tutanakinya gwa kuria ri wi murwaru tuge wina malaria winaine malaria mariaga fever itigo winaine wigue heho wathi kwenda ndagitari ri umwire ni uraigua heho ni urainaina kana temperature iguru ndagitari ri athondeke temperature ni athondeka malaria ni ukuigua wega koguo wanyua dawa cia ku suppress fever ri ni ukuigua ta waigua wega hanini. Unaona?
no murimu ni kuane watiga kuneneha murimu no guthi na mbere kuneneha ukwagirirwo utriti fever kihumo na utriti dariri kiria kihumo kia murimu dariri na utriti malaria na ringi ni koro fever yuma iguru uheo dawa cia kuthugwithia rugari thi koni ukuriagwo ni mutwe no menya ndurario ni mutwe nundu ni mutwe wina thina urario ni mutwe ni tondu wina malaria niguo kogo ukuheo anti malarias no heo dawa ya gutiga guturwo ni mutwe right but now when we come tuka case ni ya diabetes chukari aciari itu mena mabagi maigana uguo ma dawa mena injection cia dawa tondu wakwaga kumenya tondu mundu angimenya ri ni ugwithema mundu angimenya ri ni ekwirigiriria mundu angimenya ri ni akuhota kuucokia. Dr. Rose yes kuga ati cukari ni uhonagwo pio. Are you for real? Yeah, for real. Yeah, matuire na mashindano na dawa na paper bag ni mekuhona. Yes, it's very very possible. Haya, let's go back. Yes. Urehagwo ni ndo insulin iyo tondu tuga turariria type 2 ya andu aria AI ingi. Na muno ni Central Kenya ona my director ni aradirikania. Exactly. Tutanamenya niki Central Kenya igomeirwo ni murimu wa diabetes hiyo type 2 ri no nyende kumenya irehagwo ni ndu niki gitumaga mundu akorwo diabetic. Ona ugithithini wa medical world ni marauga diabetes type 2 is a dietary disease. Diabetes type 2 is a dietary disease. So I ask my learned friends, ungihota atia kurigita murimu wa mirire na tablets? Ungihota atia kurigita? You see, ndurari na deficiency ya dawa nikio warwara. Haya, hold on. Kogwo ti gene ti wa genes. Ti murimu genes ni 5%. Right. Tuoka hau uraigirira ri ni kuga we have what we call na githungu body mechanism tukariria muthenya ungi ni nguhutia iguru body mechanism ri ni hinya waku wa mwiri wa kuhota kurua na mirimu. So when we are talking it's in genes, we are talking about DNA. Kogwo ti shukari wa DNA ni ona right shukari DNA ri nigetha wina murimu wa shukari ri yonanie symptom ri ironania symptom nundu wa diet no uture. We have cancer cells, everybody ginya tugiciaro twina cancer cells, right and they are not active, right. So why do they become active? Tondu akitu tutaga angiogenesis, which is a body mechanism. Ni guturana githungu angiogenesis ni riri ni mikiha ya thakame uria twaraga irio ni mikiha ya thakame iria twaraga irio na thakame hamwe na thakame iria yoyaga irio kuma nda igatwarira cells niwona na igatwara oxygen thiini wa cells. Iyo niyo twitaga ndagire utariria mundu wi muci nigetha anyite. Iyo niyo twitaga angiogenesis. Exactly. Na niyo ni one of the body mechanism ya kugiriria mwiri waku kurwara. Riu igitwarira cancer cells irio ikabiria ku multiply, right. Na nikio maita maingi tugeragia kutinia supply ya thakame guthii thiini wa cancer cells. We are not talking about cancer. Riu turoka ku diabetes. Kogwo ni kuga atiriri Dr. Rose ati ono ngikorwo turari ino 5% ya mundu wina DNA ina thina macio ri ti kuga no nginya anwa ni murimu wa shukari. No. The symptoms will never show. Right. Yani dalili cia murimu wa shukari stikonania as long as ni araria wega. Right. Tugi uke thiini wa murimu uyu urehagwo niki? Maita maingi ni njaragia uhoro wa mirire. We wikire uriaga. Na tukuga atiriri nikio rona andu mena murimu wa shukari matira mushukari ndurathie. Tukuga atiriri na githungu. When the diet is wrong, medicine is of no use. Mataurire. When the diet is wrong, angikorwo murire ni muru, medicine is of no use. Dawa itiga guteithia. When the diet is right, angikorwo mirire ni mega, medicine is of no use. Ndubataire kunywa dawa. Hallelujah. Thank you so much. Agikorwo mirire ni mega. Exactly. Agikorwo ni
mirire ni miuru urituraga na dawa. Exactly. Angikorwo mirire ni miega ndurabatara dawa. Exactly. Hallelujah. Because todo mechanism ya mwiri waku uria yumbitwo ni Ngai ya kurigiriria mirimo irenda kindu we wikire thiini waku nigetha ihuthire kindu kiu kurwa na mirimo. Riu wikira kindu kiria gitari kiega ndiwa atiriri gutire even a professor or a scientist ungithondeka mwiri. Gutire, hakuna. Gutire ona ndagitari ungithondeka mwiri. Tiga. Mwiri niguo withondekaga na irio na kiria wekira. Right. Naiguo turire manyama. Ona na kiria kiria wekira. Koguo wahe mwiri irio njega ona nikio urona ona thaici ndiraria kwe mucio hana pharmacy. Ni wona torutire pharmacy bara riu tugicirehe nyumba. Let me ask you, daktari, I expect ati murimo uyu gukorwo Nairobi. How comes our parents maria me gicagi na matirega junk food na matire na KFC matire na pizza in matire na chips matire how comes niyo maraoragwo ni murimo wa cukari? We ni urona uguo no reke ngwire wangicuma haha Nairobi ri uingiraga ku supermarket uingira supermarket ukaruta thina guku Nairobi na shopping ugatwarira mukuru arakiugira turathie tukwa tukakula mboco ngonia na tuthiire na mutu umwe ugatwarira mukuru. Right. So and then tatene twariaga mbembe cia guthia thiku ici ni matwarirwo machine cia gukonyora. Oh yeah. Turaria namba imwe tukiria Nairobi namba imwe na tungiaria uhoro wa gicagi kwaga murimo ni na guku gwa kabira. Wena guku gwa kabira tondu ngiona mundu ginya githii ndungimona makiria mutu wa bagiti. Right. No ngithia ha stage ni ya Nairobi bathira ciuma na kuu kwao wonaga ugithio ugicuka hau wonaga nyeni cia kienyeji gicuka hau you see ukona ukarigwa tiriri gatugatiri kuri mundu ugaga ati ndari ona mumbaru ya gitahika ni kuri ni tondu gukwira difference niki. Right. Mugikuyu ri shukari kana wakagiririo ni irio twitaga carbohydrates. Kwanza tuona shukari, murimo wa shukari ni insulin resistance na shukari muingi thiini wa mwiri. Wina shukari muingi thiini wa mwiri na woria ndagitari atiriri no ndia irigo agakwira ni sawa. Na ni wewe wina thina wa shukari muingi thiini wa mwiri. So the first thing ni kwiuria atiriri ndina shukari muingi gwika atia nigetha shukari uyu unyihanyihe ni gutinia kindu giothe kina shukari. Oh yeah. Yes. Nigetha mwiri wambe uban shukari uria wi thiini wa system. Right. Mwiri wahota kuban shukari ucio thiini wa mwiri wa system ni ukwambiria kuban even into the tissues kweria kwena shukari na shukari waku ni ukugwa. So tugotigo tukideal na thina wa insulin. Is it the same thing andu meragwo atiriri angikorwo wi munoru muno na wina maguta mayari tiga kuriania nigetha mwiri wambe uhuthire maguta maria me mwiri. Is it? Now you get it. Right. Now you get it. Intermittent fasting. Yeah. People talk about it. It's the one of the things. Yes. Inaona kuhiga kuhiga kuria. Yes. Tunaona ni ngoragwo na clans ingi Muslims. Yes. Na hindi ya Ramadhan makoro mariega piu. Matire mathina. Ona mundu ngianjira ni hindi ya Ramadhan ndinywaga dawa. Kuhoya. Ona ndinywaga dawa. Na shukari wako ni mahoya. But it is just that fasting time. Riri ara fastire mwiri ukaban shukari. Koguo tutigereire ku fast tu ni undu wa kuhoya. No. And even when you are doing it riri uraka nundu wa mahoya. Wonaga mundu ucio ni na thiku ithatu kana wiki igiri aumaga akingulwaga ngothi. Wow. Ena karirie nako. No ageciria atiriri no kuhoya peke yake gutumite agie na riri ucio. Aca ni megucokio nima no undu umwe ni ara stimulate body mechanism yake ya kuhona from the stem cells level. To the stem cell, that is one of the body mechanism ya kuhonia mwiri waku. Right. So mundu wina shukari na niki kiratuma ithu agikuyu tukorwo na murimo wa shukari muno ni carbohydrates. Carbohydrates atia kindu giothe kina rangi wa white. Tariu ndarutana ona mundu ngidokaga gwakwa kwanja akamba atiga mweri umwe age wiki igiri age thiku 10 mahindi bebe mahindi iria maziwa mukate mukate waru
weko guturutira waru exactly waru it's white color viazi tari waru wakiruta indo ciothe cia Nyandarua wana ngondo tukwenda hatari haya turudie mugate bebe mahindi na muno riu gatwika was when it is refined ona haya yakonyorwo kindu kingi turauga ni viazi waru tuga mutu waru maziwa iria hena kindu kingi kia white na andu haya doma mendete muno ti doma cassava cassava taru ni jamanagia na andu ingi muno mena murimu wa cukari taru cassava ni natural ona icio cio athirite mutu-ini wake wa ngima riu akarigwa atiriri niki cukari wakwa utaragwa haya ni wahutia mutu wa ngima we ndahutia mutu wa ngima he bebe and especially refined mucere exactly cabbage korenda turiage kindu igua abotige cabbage Uona cabbage Mugikuyu ekaga uu arugaga waru haha agakaranga cabbage kahana ucuru haha acoka karuga cabaci ya white haha hau hena rangi ungi wa ngeci white ndugitwire kahora kama kimekosea wewe ndukahutie Nyandarua sometimes ninjiguaga uru when they come to my office wona mundu ucio ma uria thirite na thirite ni kindu kiria araria o muthenya wona mundu ucio uraigwa mundu arakwira ndirathi dialysis maita maigana una wiki ukaigwa ruo tondu bado tiete ni kuga ati ni arateithika ndina nephrologist aingi muno aratakwa na ona nimeraga patient thii muone Dr. Rose John korwo mwina thina wa cukari mundu agikinya kuona nephrologist umenye ucio mwiri ni muthiru mwiri ni uregete mwiri uramwira there is too much of insulin there is too much of sugars cukari muingi na insulin nyingi ni kindu kiuru muno thiini wa mwiri ni tondu ni irehaga thina wa kidney ni irehaga thina wa high blood pressure ni irehaga thina wa weight wabio hihi twina Dr. Rose na tugithie break atiga atugiria kuri indo cio cia Nyandarua County, Murang'a County, Nakuru County. Riu no tuthamire Western Road na igua hutia thamaki tugucokereria na nigetha twire tuririaga ke tondu agitugirie ciothe Kameme TV muthigi wa ruriri tugathie haraya ni turacokereria. Kameme TV. The Great Oasis Gardens Nyanyukie nĩ ng'ũndũ harĩrĩrie wega nĩ kambuni ya Optiven. Ng'ũndũ ĩno ĩrĩ na barabara cia thĩinĩ njĩkĩre maramu maĩ na theme park ya ciana kwĩgangara ĩrĩa ĩharĩrĩirio nĩ Optiven. O warĩha ciringi 379 nĩ tũragũcokeria ngeria 6,000 irĩ ta cashback nĩgetha ũtuge mwendwa waku. Tũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0790 300 300. Hihi no wende andu aria makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete nyitanagira nani ngugi wa karanja ngigutereba thiini wa tabara ya kwibanga guku gwa Kameme TV urathie gucokora thimu na thimu yo ti yaku tigai kwaria mbere ya ciana athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo muthuri waku ndoi ikara ũguo mũrĩ akĩgu oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6 wona thĩna kĩũra rũga kumutwarira ihwa kumuhe chocolate o mundu ena rũthiomi rwake nĩ mũndũ amenye mutumia wake akenaga rĩ tiga guthaka na mundu mwari ndugu nake angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku tũkũrehagira ageni mwaki magũtara it's all about communication kwĩyaria kwĩitũrũra ũkahũtha ngoro yaku nawe ũgatigwo ũkĩbanga maũndũ maya no igũbangwo ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo good we
wibange. Goko Farmhood Ventures Limited tutigagira utonga waku wi moko-ini mega na ni mumenyerere. Mwaka wa 2023 turaje na project njeru mwena wa Matu niyo Pema Garden. Mugondo uyu uhutetie barabara eno ya Kivandini Masinga bypass ne mwirigire kwena mai kwena thitima mathukuru na gogiterire ne mwega. Broti ici ni cia muigana wa 50 by 100 haria turamwenda na thogora mubacirire wa ngiri 300 hamwe na title deed ukaruta deposit ya ngiri 100 nayo balance ukariha na mieri 6. Kohoro makeria no tucerere wabici-ini citu Ruiru tauni Doctors Plaza second floor kana Thika tauni Maisha Heights third floor. Thimo citu ni 0704 000 333. Farmhood Ventures Limited, guiding you to own. Hello, ni twacokereria na ni join wetereire muno tokorwo twina Dr. Rose na akorwo tugirie kuri irio ciothe iria oe kuma riria waciarirwo nginya thaa ici wina miaka 40 50 60 akwira whatever you have been eating ni thumu kwi mwiri waku either wi murwaru na thaa ici Dr. Rose arauga ndarariria o andu aria arwaru tu arariria nginya mwe utari murwaru tondu ndui wi thabari-ini ya guthie ha tondu kuga atiriri ati wi haria kinungiri umenye uthiete Naikuru na no uri kinya Naikuru na aya gukorwo thabari iyo ya murimu ri ni egukunyihiria ucoke uhunduke na nigetha tutoikare miaka mingi. Maina Sera ni arerorera, Kamau DK wa Kaibaga ni arerorera, Lawrence Bravin na mundu gwitwo Francis Jagi na ngeingi marerorera, Daniel Kamanu agithie na mbere na kuga ndagitari thie na mbere na gukorwo gituthomithia. Ndagitari ndikwenda kuoya watugire irio ciothe turi ndu ndigirete irio ciothe. Yes, no muno no ukorwo wina irio njega no uracihariria atia. Yeah. Unaona? No uga white. No uga white. Kwanza mundu wina cukari kana mundu urenda kugwithia kiro. Tiga diabetes peke yake. Kiro. Tondu ona kiro irarega kugwa nundu wa insulin. Right. Na nikio wonaga wina murimu wa cukari wathi wambiriria kuheo insulin ni ndagitari na agakwira ugwithie kiro. No gicoka gwake ongerere 10. Weight yokagiro ni insulin. Yes. The major cause of weight is insulin. So akakwira atiri riu ndagitari wa muria riu niki ndirokire guku ni ngeretie uria wothe unjiraga na handu wa kuithia kiro ni kuongerera akakwira do exercise na ti exercise uragite gwika niki urongereire kiro ni insulin atumire wiki atia wongerere kiro. That's why ukoraga andu maturaga gym na exercise na mujiguithagia kiro. Exactly. Oh Lord. Mena thina wa insulin resistant na nundu wake tondu ekuma bado gym aban 1000 calories hwaini ogerere 1800 calories. Oh yeah. Tondu acha kuinua mawe. Tondu balance kwanza Kenya nakura. Niyo na woka gwakwa. Niyo na diara gihoro wa workout. You will do it whether. And especially nyenda kwariria andu aria me office. I really pity for them. Kwanza ingisema ma office jigwaga uru. Tondu na kira kimetha iguru na mundu uyu awikara the whole day. Right. Ekwambiriria kuria uma nyumba akinya office arie aikaraga thaa 4 arie aikara thaa 7 arie thaa 10 arie ringi akiuma hwaini bado no ekurwo makirwo tumite office akinya nyumba arie rangi ya thaa 7 cio tuku ndo niguo tugikaga. So ni waria na ni white waria koguo white is chain of sugars. Right. The body converts carbohydrates into sugar. That is ugali, yes, mushere, mukate, mascones, masausage, mabaga. Tugaga anything refined, anything canned, kindu giothe kirutetwo mugunda gigatwarwo factory gigathondekwo ugaigirirwo bagiti-ini ukareherwo. It is poisonous to your body. Na nikio andu mari arwaru. Oh Lord. Gaido biri andu arwaru. Oh my. Nikio andu mena mathina ma nda. To ni twagire kuria the original thing kuma tiri-ini. Tukaruta tiri-ini, tugatwara factory, mageka processed na menya ya processwo ni megwikira chemicals. Mekira chemicals ni mekiraga shelf life. Tugatiri na githungu. The longer the shelf life, the shorter your life. Oh yeah. The longer the shelf life, the shorter your life. So kido rekege kwire unfortunately andu a Kenya matiendaga shorter shelf life. Uthia komenderia maguta okamwira atiriri mandikitwo magathuka mweri wa kanana
akauga riu maguta maya mekundeithia naki kamuria ukwihaka maguta mieri 8 korenda ati miaka 3 no that notion ndramenya atiriri oh yeah the more go ikara the shelf life the shorter your life todo ni make it concentrated chemicals to make it to have shelf life na nikio na tuga atiriri if it doesn't rot it's not food koro ndirabutha tirio waikira yembe hau ni ributhaga wekira thukuma hau ni cigubutha wekira waru hau ni kubutha wekira marenga hau ni mekubutha if it doesn't rot is not food koguo irio icio ciao ri ciekirwo bagitini ni kwa itingibutha itigabutha koguo na ciaingira mwiri itikuri cigukara cells riu ni ku overload your elimination channels tondu wekira kindu gitare irio tuaga food that doesn't have food in it tondu irio icio ciarutwo mugunda ciatwarwo factory ni kuruta marutaga nutrients tondu nutrients nicio cigutuma ibuthe magekira artificial nutrients mekira riu artificial nutrients ri muri ukare muno gutambura ni ma plastic matingirika niketuaga mirimu ni indo igiri tu wageci thiini wa mwiri and this is the truth ni indo igiri deficiency and toxicity uguo murimu wina guo mwirorerie nyumba ni deficiency and toxicity deficiency atia ugakora ona ciana tha ici turarira na cebe no marenda tu no spaghetti marenda na indo ingi cikiragwo mai mahiu makaria ni wona indo ci box ni nicio mwana waku araria no kona tari wega muno areka wamwihenye ni akwira mami staki mboga ukauga tiari after sometimes mwana ucio akambiriria kurwara ukamba kurigwa atiri ni kurogwo ukamba kuona tari mutata wanyu tari cece wanyu ukambiria gucoka thutha but the problem when murogete na irio oh lord tondu ni agia na deficiency yake ya nutrients wagi wa hinya na indo iria ciagirire nutrients cia irio cia cells ciaku cia kuhurana na mirimo na ona takuruhana na mirimo cia gutuma wikare wina ugima mwega wa mwiri oh lord tondu tugire twina 5 body mechanism na iriaga nutrients from the plants most of the time kuma indo iria kwi mimera irakura kuma tiri-ini riu urute waru mugunda utware factory uthondeke crisps arafu iguteithie ndugitwire kahora mami ari bona mwero kahora mutiguaga ate tacokera ringi ya ututengeririe nginya ni thithimire urute waru mugunda niwona tari uri twigicagire ni wa ikindu gitagwo chips ku ona ni tuwe waru no itinangio na chips maumaga ku na nikio tutierwaraga nie ni ndirikanaga ni twaninaga a whole year in school gutari mundu uri wa thibitari na gutari mundu uri wa gacukuru na warwara ni gukunga thige ciene ukaharurwo niguo ugetheca na theci kana ugetema na banga ugitua thara ona mundu uria warwaraga muno ni kurio ni nda na heagwo wanjiru wake ni akahona hapo exactly niki ni tondu waria ona twaria carbohydrates ririkana ni turaria carbohydrates ni turaria waru ni turaria ngima no ni turaria manyeni nginya maya ma githaka ni ndona gacucu itu agitua muthunga mukengeria mucege wi munini agatutwira agathondeka nyeni na tukaria na ciarugagwo igathira green twaciriaga ihana uguo so mundu uri ona twaria carbohydrates turia nini ri ririkana nduka yari kuraihu workout right githii kiari kuraihu workout mugunda mai kugira ni ruwi ni kuraihu wona momira cukuru ni ihenya nginya mucii na rucini ni uguthi cukuru na ni kuraihu biu tigari irakugira hau so mundu uyu wa tene ni ari na time ya kuban sugars ona ingiokorirwo thiini wa mwiri na gitwi gicagi tutiakiragia thaigire tutari toro ni makatima nima thaigire tutari ki maguta matawa mathire so twacoka thutha ri na tuka twi kiria medical research ri ni turona ati irio nicio ci play a very big kiria role thiini wa diabetes na mirimu ine wengi nginya cancer Jesus Christ nundu wa irio so irio iria njuru fiu wa geci ni irio carbonated kindu githe thiini wa cuba chokia rigi carbonated drinks kindu giothe githini wa cuba kwa sawa ina diabetes ndwagirwo kuhuthira masoda majohi exactly anything in the bottle ndwagirwo kuhuthira even water mai no uhuthire wona but now mai macio ri
ni turero maikara thini wa ngari muno ri nundu wa rugari wa ngari ri wina plastic bottle ri ni mara release dioxins ci thini wa plastic igakuhe ki cancer. So koguo mai ni mega no wikirite ha na umaigite ha exactly we umaigite ha ni mega no umaigite ha that is ngari ni matikanyuo exactly koro ni kuiga mai ngari ni ri igana stainless bottle thini wa ngari kana shufa glass jar ni wona iyo ni sawa, that's okay. So kindu kingi ni kindu kithini wa box twina soft drinks thini wa box wona okay, there is that cheat day niguo njugaga there is that cheat day but kwena mundu lifestyle yake hana ya Christmas from January 1 to December 31st hana ya Christmas fridge cihoraga uguo tero mundu Gerard murwaru nie ndimuroraga uguo ngona riko riake uria rihana ajire na asthma ngona riko riake uria aihurite irio twitaga mucus forming food. What are those? Yes, ende tukari horo wa asthma nitukamera muthe turari horo wa diabetes ona mundu ena arthritis ni uramenya thini wa riko riake aihurite irio twitaga acid forming food. Wona mundu ena gout ukamenya ariaga ki mundu ena esophagus cancer wa murora haha ni urona ni mundu ugucagia thigara. Oh Jesus. You see, so kindu kiria we urahuthira thini wa mwiri uyu waku niguo go determine which kind of a disease will come out. So diabetes kindu giothe kia white ni tutigane nakio na kunyihia kuria irio, but in the medical world merago maria 5 times in a day. 5 times in a day is worse for the diabetic patient. Niki, why do we need insulin? Tuona no do wa irio ni makatima wekira irio mwiri ugetia insulin. So the more you eat food, the more insulin is needed. The more insulin is needed. Yeah. And you want to save the body from insulin. Right. How? True. How will we save? True. The doctor is stop eating, by stopping eating. Otige kuria ningetha mwini nduga produce ndugetie insulin ya guthia irio icio. Exactly. Right. Na twina insulin nyingi already. Twina insulin nyingi already. Ko ndende thondeko ingi. Na ndawa ire urahe urameria bado umenye ni insulin. Right. Injection ire urekira umenye ni insulin na mwiri waku urayan kunyihanyihirio insulin. Ndagitari akiugire jikarage ngiriaga ndikagwe ni nyina inaga niki ungithesha insulin na ndukari no kuinaina tondu cukari uguthie thi. Wa get point? Ni wona ungithesha na ndurie cukari wikatia uguthie mwiri witagia insulin. Exactly, mwiri witagia insulin. Koguo na ria ithinyi wa mwiri waku ri mwiri ndirautambura. No mia, there is this notion Riri Na insulin. Riri Na insulin, you are not diabetic, you are not insulin dependent. You see, we treat diabetes type 2 like diabetes type 1 and ikio tathiraga. Diabetes type 1, you are an insulin dependent. Urethesha insulin ni tondu nduri. Diabetes type 2, you are not insulin dependent. You are insulin resistant. Resistancy means you have too much of insulin that has become part of the body because of doing too much of sugar. The body gave a lot of insulin to try to control these carbohydrates and sugars in the system. Ginyari ikiremo shukari ogituika insulin igituika part of the body. Now exactly. Anike ona gatiriri mundu oka kanjira atiriri shukari wakwa ni mwega biu ngamuria urathoma cigana urathoma 6 ni nyuaga ndawa na ni mwega atia. Tell me it is reading 6 na ndonyuaga ndawa koguo ona shukari waku ngithoma 4 ona ngithoma 5 ona ngithoma 5.6 na ni uranyua ndawa umenye murimu waku wa shukari no ukuneneha nduthirite kugoithia shukari tugire ni symptom. Thina wa insulin re murimu ni insulin na nikio wonaga pressure ikahaica kidney ikagwa maitho makora agatura thia guthinjwo njereri nundu wa maitho hinya impotence agatuika impotent koro ni mutumia agatuika frigidity tutigaga mutumia impotence we say frigidity kiria absence of sexual desire in a woman ni wona mundu uri akongerera kiro ni wona tondu ndanarigitwo thina wa insulin resistant is a dietary disease unless na ni makaga muno he ndigirari thibitari kuona patient ndirakora ngamuria ndagitari arakwirire atia ndagitari ajiri ndikariage mucere wa white ndiage wa brown ndikariage mucere wa ndikariage ngima ya white ndiage ya brown ndaikaranga hau rajiro kana ni thibitari ararehera ngima ya white na cabbage ya white ni akauma kou. Oh Jesus Christ,
Oh my god. Ugiara njira thia dialysis, auma dialysis, maheagwo mucere. Nena thina wa cukari, na thina wa insulin. Na turona white rice, na heo kwanza white rice. Nauma dialysis. That is thibitari. Na heo thibitari. No ndagitari akwira atiriri wainukari, uthi uria wega twagirirwo kwambiriria thibitari. Murwaru wa cukari, diet ya murwaru wa cukari. Yagirira thibitari. From the hospital. Na nä kå rä thibitarä ciäkaga å guo, nä kå rä thibitarä mekaga å guo, ti ciothe, you not true that it's every hospital, ti ciothe. But nä å kora thibitarä, ndagĩtarĩ arakwä ra mũcere wa white rĩ nĩguo ũhaicĩtie cukari, cabaci cia white rĩ nĩcio cihaicĩtie cukari, koguo we wangeci-rĩ ũrware cukari nĩgetha ũkarĩa brown. Kũrigĩrĩria nĩ kwega gũkĩra kũho. Na tondu riu tukoretwo tukire indo ici carbonated ni utirite waru kwa wingi gutagiriire njira tondu ta thaa ici ri thaa ici turathikiririo ni andu okay mundu wothe murwaru ri no nginya eke uria urauga ni tondu ahone na amwe moke makuone because sometimes ti andu othe mangihota guku mundu ni akenaga oka kwi ndagitari nigetha ukamwira one on one tondu ekunyita maundu mothe haha no twambiririe twaririe mundu wi mucii utari murwaru tondu aya arwaru no nginya moke kuri we. That is what I tell them tondu ndungithondekerwo thimu-ini reke twaririe uria wi mucii tondu uyu murwaru no eguka thibitari ngeri ucio wi mucii ri ekuria Nairobi ngeri ucio wi mucii ri kwanja uyu wa diabetes ri ni igwa mundu agibundithia kuria nenda-ini atiriri agirirwo ni ku fast nigetha cukari wake ugwe nima mundu agirirwo ni ku fast no ti andu othe cukari mafastaga tondu symptom imwe ya kumenya wina murimu wa cukari ungiona urari muritu na ni wambigiriria kugwithia kiro papa umenya ni cukari koguo ni ugwithagia kiro cukari wongagirira kiro na kuri cukari unyiha pio kwi cukari ugwithagia wongagira kiro na gwi cukari unyihagia kwi cukari uhinyagia uhinyagiriria mundu tondu insulin ni nyingi muno thiini wa cells ciake niwona insulin ni nyingi muno thiini wa cells ciake ri ni iragiriria cukari gukinya cells-ini iyo riu ni ugwithagia kiro ni wanyita cukari niguo fueraga mwiri koguo cukari ti thumu naiguo no wi muingi niguo uratuika thumu insulin ri niyo igananagia cukari koguo ni yagirwo gukorwo i mwiri no yaingiha ri niguo ikoragwo ni thumu insulin ingihagio ni ki cukari wingihagio ni ki kiriko kiriora ria koguo mundu wina murimu wa cukari ri ndimwire agirirwo ni kuria indo cia brown tondu nitwaragia uhoro wa colors na maita maingi njagiriria colors andu aingi megikira irio metha iguru nderirikanaga uhoro wa rangi arikanaga uhoro wa kuhunia nda na wangicika mera atiriri nda tio iriaga irio. Don't feed your stomach. Yes, I always say feed your cells. All right. Hiyo ni slogan yakwa. You get? Yes. Don't feed your stomach. Your stomach can eat anything. Yes. Anytime. And your mouth. Anyhow. Na taste buds. Yes, taste buds. Nisho kwenda kuga your mouth. Gato. Ici. Gashama kau kanya machoma, gashama kau gato chips, gashama kau gaga shohi. No, my dear, sheigira thiini wa cells. Cells come on. Because cells tisho iranidi co-activate your body mechanism ekurigiriria kurwara kana guku maintain good health kana guku maintain utiga gukura tondu he mundu ukaga kwira na miaka 30 ukamba ukamaka nginya ngothi ironania ni mundu wa miaka 60 ngothi na nikio rimwe uratuhe maguta tugeka atia mugatheuka tugatheuka nona no riu ri angitheuka iguru turi age kuria aco age gutheuka na thiini ri yahinyirika koguo atiriri maguta matina ndeithia na ti maguta mawange cime na thina ndiracokire uria ndari aca ni giko kiri ekirite thiini wa mwiri tondu tukaga skin disease is not a disease, right, but it is a symptom, yes, showing that the blood is toxinated, right. Koguo ona wa mwaka iguru ni makiuthira maguta macio ni akuigua wega but agikorwo thakame yake ina giko niyo ina thina no mwaka one andu ta ithui niguo nigetha ehaka maguta mawangecia mundu uranjirire na wira wange cia kunengere maguta kugira gwaku ni kuora ithi ndaririkana that point kugira gwaku ni kuora ithi so ona wina skin thina wa ngothi na nda yaku ina thina na nda yaku ina thina na thakame ina thina, right, ngothi ndingihona. Let us come back to kindu gitagwo detoxifying because ni watuthomithia kuria na ni this is a long topic tutigirikia muthi tutigirikia just hanini twire uhoro wa detoxifying. Detox ri andu ni manyitaga uru muno
Ando mundu uga detox ri, ando meciragia uhoro wa guthambia nda. Noguo. Kai hari undu ungi. That is not detox. What is detox? That is colon cleansing. Yes. So what is detox? Detox ri, guthambia nda ri ni part of the pack. Ni part of the pack. Detox, we go to the cellular level. We detox the cells, the liver, kidney na thakame. From the cellular level. Arafu detox ni ile binders. Binders ni ki? Kidney ni ari risk ko. Dagitari conventionally aigwa tukigo horo wa cleansing the system ri akogwa the body cleanses itself naturally. We don't disagree on that. We agree 100%. Yes. Through the liver, through the skin, through the kidneys, through the colon, we agree. But why comes that? Ni turarwara niki kiratuma turware agikorwo mwiri ni urethambia kuruta giko ni tondu ni twikiraga makiria wekira makiria ciiga ici cia kuruta giko ikaremererwo ni giko ciaremererwo ni giko ika flashback giko thakame-ini na nikio tuthia dialysis urathi kuruta ki koro kidney ni ithambagia niguo kidney ni aremereirwo iraremereirwo ni giko. So when we come to siwe jici cihingaga cia kanju ona tiga cia kanju sinki ya riko wageci niguo wagiriwo kugeria mai mena giko peke yake sinki-ini no ngigeria mboco mbembe minji irio cina maguta maingi hau niki sinki ikaga tweta plumber ri agoka na jagi na mai akaruta jagi na mai arutaga uguo acoke akwire ni athondeka agagwitia mbeca ningi wathambia indo no uguo kumwita mai maihura no ukumwita ringi plumber aremwo ri aona ndirawakire akwira ni tumunye sinki ino. Was that the solution? The solution ni kuhingura njira ino ya mai kiatia. The same thing with kidney problem. So how are we detoxifying? Detoxifying riu andu ni homokaga thiini wa clinic citu. Ona moka thiini wa clinic ndimucetagira irio iria kuria kuringana na murimu uria enaguo. Mundu ona juices ni njega thiini wa internet na wina cukari akambiriria kunywa juice akoma wodi tondu ni igua juice ni detoxifyaga. Juice tiko detoxify tugire horo wa deficiency and toxicity. Juice ni go supplementaga nutrients irio tari nacio. Nayo detox kit ri ikaruta giko ika boost immunity. Haya ohoro ndungithira Dr. Rose riu ndona ona kaba tugiuke thibitari gwaku nigetha ona ithu tutarwarite tumenye atiriri how do we detoxify na tugukorwo tugitheriete miri itu na tugukorwo tukiria atia parting shot. Okay, ndigagira mwiroreri na ngamwira atiriri, the wider the waist, tiga kwambia gutuhutia, the higher the risk of diabetes and high blood pressure. The wider the waist, the higher the risk of high blood pressure. Na tugaga if you want to have a waistline, right, remove the waist. Totinia na banga agikorwo ni renda kugia na waist urute giko koguo kiu ni giko githini wake. So the wider the waist, the higher the chances of high blood pressure and diabetes. Koguo mwiroreri ni maingi tungiaria tutinari uhoro wa irio iria wagirwo ni kuria ni uguka clinic-ini gwitu no uhurire thimu njitagwo Dr. Rose John. Dr. Rose John ni nutritionist and detox specialist na ni ngwiraga woka gwakwa tutitigaga clinic ya ndagitari woka gwakwa tutitigaga dawa tondu dawa ni yatuteithia gugikurukia cukari dawa ici ingi igatuteithia ku balance the insulin in the system na kuringaringia insulin thiini wa system. Ona tini ngwiraga utige dawa wathi kwi ndagitari waku akwiraga stop cukari waku ni uracokire nomo. So koguo tukoparitaga na ndagitari wa thibitari ni guteithiria mwiri kuhona holistically na gutindao na dawa na menye tugire let your food be your medicine, let your medicine be your food. Na tuga irio ciaku ci njuru ugutura na dawa na irio ciaku ci njega ndukunidi dawa. Koguo ndina namba cia thimu Dr. Rose John 0723 390 Dr. Rose John 0723 390 na ndina Facebook page tumitaga Adams Natural Health Center. Ndina YouTube o subscribe Dr. Rose John na tuthini wa TikTok Rose Munyinyi 6 muno ni tutonaga thini wa TikTok Rose Munyinyi 6 ona wathi Facebook ni ukuona TikTok yakwa and then I see this Wangeshi the clinic igire tu one in Nairobi, another one in Nakuru. Kabisa. Na woka gwakwa ni nirigitanaga tondu andu megite clinic makauga ni ya Dr. Rose John. Aya. Yeah. Kandu mahana gati. Imagine andu megite clinic one day ndathiete handu na mundu ndamenya ni Dr. Rose John njiritwo. Ugithondekwo ni Dr. Rose John. So Dr. Rose John
two clinics, Nairobi and in Nakuru. Na niwe megukora. Na nimegukora when they come there. Thank you. Dr. Rose John Ndaigwa twina maundu maingi muno matutarireirie and you have enlightened us. May the Lord bless you. Arokwa ndandurira ugi ucio nigetha tuhone tondu ndendaga turware ntukue. God bless you. Ningwihoka nitukugia kahinda kangi. Nicokie ngatho kuri we wakorwo gitwarana na ithue director witu Chamo na ke muhaririria wa kibindi giki etagwo J Muchai nginyagia ukiumia giukite. May the Lord bless you. Ndukaneire na ndukanemene na no tugutonga in the mighty name of Jesus Christ. Nditoa Gacua Kariuki kuma county ya Nyandarua na nigwendete. Thank you, doctor. Thank you so much. Oh.